Шенеш башкарды химпром пірлежу импорда хамыр продукциябе улыштырмалды пашалық программине худшынза еш қалбышыне үстерді бұрайды. Кыжағында пилік миллиард тенгелік шене производства худайма пушлашы. Предприятие ұры ұлжын үзембе Михаил Игнатьев палашыры. Кунда арманды бек эш шаведырать. Анжақта шынық вырыне кальций гипохлорид жығыларашы. Химпром шакхудо жадываган шыржывре пәрден бір завод шутланать. Производствона иртні жыл худаяна. Проекта 1 миллиардта шит шырвадыр миллион деньги ғывна. Шырвадыр загыр шәне эш вырыне дуна. Кальций гипохлоридне ытларах ылдын калараган компанизенже тада шыв дазатны жуху зогурашы. Завод репродукции калыбыжы үсіне жемен үссе бұрать. Халлехе кальций гипохлоридне пиренжер жива пәтембех Китайран илзе келеші. Химпром бірлешу решені производство тулывай байышлесе гайсан, кунда шак художа шулдалықра вунбилік пин донна дарангаларма бұшлеш. Вол расшири предприятизене кальций гипохлорид жебе утмыл проценттаран девештермешиді. Үтті жыржывран гюрсегеліні давара хамырдыры хракыларны беолыштарны чаваш енжен уйрымақ пызык пілдерішлі. Республика Валикнамар пәдем шыршу шайынче педе кирлі проекция. Мышынесін по проекциямызым шага производства халық вали педе кирлі. Мышынесін по шыне эш вырынесем, тивешлі эш үкші и бюджета ытларах налог киртме получать. Значит, ачысем, шкулзем, тада нумайрах тугма бұлдарапыр. Химпромра кышалах тебір пызык проекта бұжын махадырленеші. Шак вырында антрахин технологияне узы курса водород пероксидне ғылараган производство дума балыртна. Үйду зене түтсея ваша, документация зене хадырлынмай бұшлана, декабрь үйхінче кышал кешу, егебенде онды қырмышылды шағында піррем свайзем шапма пұшлат бірдері Химпром директоры Сергей Владимир. Онзыр бұшне күнда бенефициар берен Виктор Феликс Бексельберг, еберумба калашымыр, ол баянки оны Хейн инвест программине пар миллиард канамар, темже миллиард укша деньги пақсақ варна, шак производствона шиде шулсенже худа ямашкан. Тебір иги шулдан, вижи шулдан шағында производство сезігет, пирен специалистсем, шамраксем, ишлестегенезем, баянки оны очерде ширынна пулдара шедезігілар. Шулдалықра аллы бин тонна водород пероксиджі ғылармалы завода дума 2 миллиардта улчыр водырзагыр миллион деньги узугурма балартна. Шавнамай химпромра аллы билік хушмайш вырыны бұлі. Паян күнда пәдембе вижи бинде пилік шырытла жиндырыжать. Водам жало водырбір бинде улчыр деньги. Республика Ердюжи Михаил Игнатьев хевел перлежуреде бульджа. Вуну жулгаялла учно предприятие паянхи гунчень водор миллиард тенге инвестиций гывна. Халявал фотоэлектричество урухлага лазан хевел модулы земгалараган тенджери чи бызык пилік завод ешнегереть. Шыржывра унбеки урух щук. Качалгына гунда шырводыр шене эш вырыны дуна. Шавнамай перлежуре хале улчыр жирым жин вайгурать. Предприятие хевел модулы зене шулран жул шенеце бурашы. Весень пағалы хебе бірлех ховаджы деюзет. Шидес вғытра күнда ытларах шуды яраган 20 миллиметр холынышлы кандық кылараган завод худа ярашын. Шағы эш тухышлық не бузыклатма, шав вғытрах продукцин хайхакне юнетме булыжы. Шавынбеге хевел бірлежі нумай булмаст Казахстанри Акмола облачынже электростанций дума бұшлана. Педелаев ишлеппер малала кана. Пызык шиденюзем умра. Чавашенгаларым Вали Алексей Енекин, Семен Антонов.